Nyuma ya mukaririgite wa kiama kia ODM kaunti ya Meru kuoneka kuregana na utari bwa MZALENDO mithika ta muruirigite kia ubunge na tigiti ya Jubilee na ndia kiama bangi ba kiama kiu ni baumirite na kumeneria munene ubaruga mukaririgite wa kiama kiu Meru Jack na kumenya gukonia siasa cha Meru na atibatere kwithirwa akirita rwaria taruru. Kiama kia ODM gukurukira mukaririgite wa kio gishone kia ubunge kia Ugambi Bwa Moses Karuma na atongiria bangi ni basokerete kairi rwarine na ndikibanteto na bariuga bandu kiama gitasinse murungamo ate murwiri ubunge mereka mwenda MZALENDO niwe mwankanandi amuritwe ari murwiri wa kiama kia Jubilee lungurwa ngwataniro ya Azimio iriri na byama bibingi ari batejanirite imigambo ya ruaya mukaririgite wa kiama kia ODM kaunti ya Meru tawe Jack Munoru ya kuregana na itore yao na bariuga utiuombi kubathurira buria bakathithia bari atongeria bagicigo na kairi utiwa kumenya ciegie Azimio. My brother Jack Munoru ndamuinvitere mucemanio na yu and decline ari ationekana alafu ria twendelegates ituonerete media ringi ai counter manto ya twa akiwa ningu aitwita nguns nditoro nguns rite tobwela no tubatu twe anto orange no ba ODM baraba onete na ara mwelekeo ya siasa yutite bwana number 1 kabisa ituambie na kintu kita handshake na unity ira twenio na ODM na Jubilee na kinyeti ya mabira bingi mbasi na PNU ni kuringana na baraba tutongetie batonerie endi ukaguthwa we no cieta mu siasa kana no enda utethia antu inde ura mantu ya kuthithika ya Kenya wote uyelewa weterete ake uirwa ni either hand office yo kwelesa ni atakuka sahau but we have already taken signs na to take signs with very good reasons, logical reasons. Then Ugambi South muntora very prominent in currently leave alone Yanganjak Simati and Yanganjak Munoru, the most prominent person that KWARIRIA ni Medeka MZALENDO baka tie kinya James Mutia wa kiama gia PNU utigi gutonyera saini atiti MZALENDO nawe aruga we ari murwiri ubunge wa kiama kia Jubilee ari chonjo muno na ni kumenyekane bare bomba ikugeria kuregana nawe abeterete tamubiro kona woni kwenda ku invite Mr. Jacob Munoru eye tukare nthi twe antu begembe South kwina changamoto nyingi muno cia leadership twina changamoto nyingi muno cia intobieto birabie na thina mira mantu ya sukuru isi ya collapsire pastima amayani akaoa barabara cietu kwina thina nyingi icio tobati kwithira tukialila cia antu aturu ya tundwa tunini tutumbo tutethia kwa turi atongeria ngutambua Jacob Munoru emwe tongeria wa ODM county lakini na abati wetikiria decision ya leadership ya Ugambi South muntu wende Kenyan na mukenya thomi ututi kumya trend ya siasa cia Kenya buri ithitite na utumba kwithira we expected wetwa ni Nderito Murethi uro coordinate secretariat ya Azimio aweta we kanuni kana weta indambiro ture expect we chairman wa ODM wa county withdraw no monete na bokaria nwe endi ukaya withdraw we chairman wa county wa ODM kinya kireito ate wicie kinya munya ate wicie mare makate wicie ni kario kwera karuma nini ngomba kurindi beyond you nande ni kario ambera Dennis Mugendi wero njuma Ugambi South County ya Meru.